la patnem. Nek sa ou tiko kage yo yi bas. Pa kasi ko ave yo. Yo, whenek sa yo kome gwa, ki konen bout so yo, e sa wane gande yo yi men. Ba moun kote anko men. Men ou gen fast to bas, ha? Kon tiko kage ya. E men avon e konsan watne men son sa, watne gwa ave yi men. Ou tan nan gwa ave yi? So konen, pa mba bon bisko moun che kom sa li vase. Jen se noe? Mnek chita kon sa avek zami myo. E nan bay blag. E di entre nou chita bon tout kon sa nan bay blag entre nou. Mje nek a pase kon sa, mje nek kota mje. Mje nek pase kon sa, mse mnen ou la li bilem. Mje sa pe bilem moun sa. Mje di kon sa, nou chita nan wout. E pi li beze pase, mje di kon sa, mak pale, sa pe li bilem kon sa. Mje nou la we? Mje nou la we, mwen se fe bilem nan, li de ka pase. Lem e bilem nan, mje sa fe sa mwen. Mje moute voal, mje di ou nek li bay sa. Moute voal mdou, mwa pale, moute voal vek Miche tou. Ya. Lem mwen ve ba kote Miche, mwa fe Miche alo. Al deson voal sou mwen. Miche alo kop baton Miche. Lem Miche alo kop baton regule. E nan wè mwen sou mwen. Mwen sou mwen sa. Lem Miche ve sou mwen. Jouti ou kalot dem. Lè mwen sa mkoule, lè mwen mkoule a sa mwen kampe toujou. Mwen yon chemise sou mwen, mwen nan mwen kao. Wè de mwen te chemise yo. Mwen sa va chemise mwen. Lè gen tout konver. Lè mwen sa mwen gade Miche men. Mwen gade Miche. Wè se misyon e? Mwen che, mwen di yo, wè se pat mwen go kobote men. Mwen konen Miche de pot Miche koupe. Maman. Mwen se tire kalot de yo. Tire kalot de yo. Carrément. Adje mesi, adje. Siye. Oui men, jwa mdou la men. Ou ta vanto patnem, ou ta vanto. Kon sa fèm tout ta vanto wa? Oui. Ta bijou ta perdi la justice baz. Avant ye baz. Map ton do emisyon bébé a fè an anglais frem. Yon bébé. Ta fè emisyon an anglais. Ya. Mwen mdou la. Mwen baka baye sa papa, nkite. Kanti nan pon bol kounya. Mwen vi avan l'autre mè la mal nan fèt la baz. Oui, jak pase men. Konde mwen te tou mbal nan fèt la sonje. Yeah. A male mwen chè. Oui, fè tou men moun ba brezan. Mwen ti fè tou men. Badale men, mwen konta badale, 20 moun men, ou eti kalman yo kout men, ou sa divi men. Paske se ki vlet men nan? 20 moun men. Badale moun eti kalman yo sa men. Oui. Imagine nou men. Kon sa vreman etonan, se kous la men. Te deja di yon kous De gam nan. Ya. Wè kous sa, e telman modop. Moun ki gen yan. Kou nou patale mwen ka bo detay yo patnem. Yeah. Ba ou moun pata jam pense moun ki gen yan. Ou konen. Kous be kane demare, poum, tout moun tobe kouy, pedal. Ale, moun gen ti male yo te de ya men. Nou ba la etone, moun fò moun ta sezi bal. Mi se pase lwen bekan nan men. Mi se file. Wè moun ki tabal gen yan. Mete de sou bout sa pou ka gen. Le mwen mi se pase lwen, foup, li gen. Wè mi se ve telman pedal bekan nan fol kouil. Bekan nan ba yon chen nou konou batnem. Sa finin tout. Wè mi la. Chen nan fini. Kon sa gen nou kote. Se la gen de sa ou. Du tout men. De sa ou. Pane di gen oui. Patne gen patnem. Mi se rive. Chen bekan nan fini. Le fini anko, li ba yon depi. Mi se ba yon de sa ou mwen che. De sa ou men. Mwen fè mwen ale yon fè. Mwen fè bagay la mi, mwen ale fè, mersi. Laka la? Mwen fè bagay la mi, mwen fè bagay la fè. Esi yon bil batnem. Ati metal laka men? Mali batnem. Tal laka ou men. Esi yo, gade jen Miche Foke men. Nega vin na, wap pala nega men. E sa fi mwen pala vek blan, mwen pala vek blan. Aske blan ou se yuste laka yo men. En fait, moi, Miche bon sou mwen nan manti ya yi. Ya! Baba!